teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Semoga aja teman-teman sehat ya teman-teman. Wah, kita mencari nih teman-teman. Wah, langsung ketemu nih teman-teman. Ada wayang Upin teman-teman. Wow, kita ambil nih teman-teman. Wayang Upinnya ada 2 teman-teman. Nih jatuh wayang Upinnya 1 nih teman-teman. Wah, kita taruh sini, jangan jauh-jauh teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa teman-teman? Wow. Di sini ada kepala babi boboiboy teman-teman, besar sekali teman-teman. Wow, ayo kita ambil teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Ada sekali teman-teman. Wow. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada boneka boba teman-teman. Wah, boneka boba yang jumbo teman-teman. Wah, yuk kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman, dekat kepala boba ini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada boneka Squid Game sama ondel Betawi muka merah teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, yang tempat tadi teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah. Sini ada barong sini teman-teman. Wah, tadi itu ondel ya teman-teman. Wah, ondel-ondelnya besar sekali ya teman-teman. Wah, kita taruh di sini dulu nih teman-teman. Wah, sepertinya itu apa ya teman-teman? Ondel-ondel, tapi kok bisa bawanya teman-teman? Gede sekali kalau bisa bawanya. Wah, ternyata itu Mickey Mouse teman-teman di badan. Ondel-ondel teman-teman, ondel-ondelnya cowok teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow. Boneka Mickey Mouse di badan ondel-ondel Betawi teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wah. Sepertinya udah banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.